ibinta ita kasi narapapta ngayon tantumeten agsin na pata malasin tiragsak tuy puso ken mata taadakan kanyak itiag nanayon nabayagen akini daw ko kenapu di ka mas daaw nukas talaunay tiragsako itat aldaw agariaken ka itat aldaw itet kut amin ko awaten tuy puso tatung palik tu amin nga ikari itangal daw dila ka anu idiyawan kapay timiyag kuket kasla nakalidliday ngemitan tadakan anyan aranyagnan sikat pagpulpuligusan day tibiyag ko numan marik naman alamis di rabi arakupet ka tapnon di ka tupulos malamlamin itat aldaw agariaken ka itat aldaw itet kut amin ko awaten tuy puso tatung balik tuamin nga ikari itangal daw nabayagen akini daw ko kenapu di ka mas daaw nukas talaunay tiragsako itat aldaw agariaken ka itat aldaw itet kut amin ko awaten tuy tatung balik tuamin nga ikari itang